Tá ma chleanastínta ó arú réir agus ní múna go daíonn an Mhaolmhuaidh. Well bei beanna cantlinn an ocht I dúisiú as a colla agus go níomlíonna dé go ís, agus dúirta heirlathe tá fearan seo atá géarú fósa. Díonún cleanas a trábháin, fósadar agus chusí cúnaíonn sin Ileán inis dráhaid. Sinní Nóra jo Bheartla I bhí Céad fáilte Nóra. Tá Mhaolmhuaidh bhhartín. Tá cuimread stohui nuche dúisiú as de chollahú agus dánig réman féidir díar le pósa. Bhfuil mar a bhfuil, gus se cumach a récha. Má go comportámainn am a cholla na a dúisiú me. So bhí deire mé níar, so mé heb go a donna ní rinne men té héin, ní réir me opta mé brodú gur an téach an irid. Scantra tú na a hála sé? Well, ní scansmach, tá sa bhí me cúl, ní a samar dera, ní an einham, was ní an einham mar, well bhí einham mar an dáar le bhíníach leis, áráit, ní an einham mar san mar dera. Me sé dear nach is sanliche ag gnám sin ar hanig? Was gur sé éis sé hínéag, beidir go leir a dóéag, bhí sé dear nach a récha. Bhí te mar deir siad de chola go sá bhar éanús? Bhí. Agus dúirt jo Bheartla, sé bhaine sin fearra tá tíara? Ie, dúirt. Rút sé leit a fósa? Well, ní rút sé am a fósa, as ní rút sé am gona fósa. So ní rút. Rá budealacob? Bhí budealacob sanna sin ar a bhaid, mar bannach til an anam bhí tóir a budealacob. Bhí. Úlen chuimread ce dúirt tú héin ar I dtéidir tú níar? Tá me ceap na rút me taid, ní fecum gur am a caint charbh, go bhna bhíocha caint, ní rút me taid mar dera. Ach, ní sacrú dear an nation se hang sé a réis ríist, agus an ar sacrú stóig ar go gaile agus an fáinne cheannacht. So, chum go gaile sa ceann fáinne. So, so go fós me cuppa 16 cheappain. Ar thóg tú mar dear a lomlán do gá hú leis an hísin agus dúirt tú le téine? Ní thóg, níor man anrá cad os cnop bear a bhíán. Nírá? Nírá. Ó bhacha tú mór anna le diginn tú ag gnám sin dearmid go thóg le téin, ú níos óige, ar a cleannas dínta agus go méidir go níar le téin, bhil sleisiúd se bhíine súla réanús mar deara? Bhfuil hí, mar sé smóví an tamsin, níor a mór anna le, wusad dín óg a pósa mar ma cleanna sína mar deara. Dín bheith mór le chéile héin, beidir go méidir splíntas nach bóstis, ní méidir sé chéiles go bhí go leor go náling sin ná. Idí mi siad an sin agus rata sa bailí chola nó ceachíra sé? Stohi grodar mí sáineach me chola ríist, mar stohi gur me chola bailí mór, man ar man anna le réis a chola ríist. Agus céir a dúirt tú héin agus teir le chéile? Ní rút se lem gáán, as ní rút se lem fánas, ní rút se, tá me ceap go bechar a chríbriste, mar ní ar an ra córa a gine na diimi siad mestú? Ní rá ceapan, ní rá. Chúisib go gaile, ag an ám seanis bliant bheith caran í gána, chule hens gur a gára chúisib go gaile? Cár, hí George gyd céin bannach díl an pams tráháin ag an ám, fi cár ag sin góna. So sinna ha go gaile muid réon chuig. So tas am gorút se le réim bhfuil na a gúsí sin ar an nílan ní bheith nílan aga, mar tá sí go héarach le. Agus a rásad choribe ag túsáimsire gur fear Ileán a bhí? Ach ní rásam go fear Ileán a bhí. Ní rás? Dín fáinne ceann agus le pósta stoi capána dhé, na a chola me go Ileán é me gal, san níar me fáil cilbe gur me gal isteach ar Ileán. Ach ní rágra hanéna teile amúir, man ne chuneoch héna teile mé. Bhín focail tucaíad, ní chasa go brach an uair sin fiúman go rásad gur ar Ileán a bhí? Ní rás. Chum me maach bóhirtin agus dúch me leis an hí defró déirní, nar me gal a pósta, agus déir sem ceáta me á níd sam de ménach ní me gal a pósta. Gal tú gal leis sé, me gal meach a bór. So, chum me maach, déir sem de chun steach a ríiste, me a beigú de cos béanacht, ach ní éachas, ach déanú sósan sin a ríiste, so... Inis sem munis faoin lá necha se go gaile, thug George céin thug sé go gaile sib. Cenná te chas se bar chéile an Mhaidin sin mestó?
Oh, hang sé hí sé go teach go muir. Sagar. Hánig, yeah. Chwysio go gaile. Cennáte canún fáine? Canún fáin tí dilyn yng Ngaile. Machar ein chlogwr. Machar ein chlog mór sé, sy'n náitir canún fáin agus. Cys o'ch fáin yn eisiau eich anna siarad? Wyl sy'n neud sio, ynys, ta siarad am y gwnau. O, wyl? O, ta, wana? Ta. Sy'n Fáin y mai fi ond. Fáin mai gwnau, ie. Mam eisiau gyda. Dat ook ja, net een goeie bestecht die dillen, een worstjag i. Als je vier hier het, kes ook van je waal, het is nu fuck je heen mag en nu fuck tussen mag. Oh, maar ze neer gaan het pukken, lego maken klaar aan de fijn hier, dus toch ik kan het, kun je worden me weten, kan Shinheten kan vi kaarten sjøna tog sjøna ran. Og shinenshin en fanje post ni vil ja sjøna kan til den anel. Ni fanje galt ta. Og man sjøna. Det var så galt. Vi tog sagt engage alt ikke nå. Vi sa engage, vi går engage. Och har ju belong I din sin ked vi should be on. Aš nie chaicha, pan ich stoi kom to wala lo hudis, mas stoi kor definition na is tra wala. Kom to wala is so. Sinaron. Agus er mealach ní san sin agus na fiúin er mealach síos. Bechir den agin deris, den agin tasa sa garbe. Wusag bu derma din tamasha na kom an rara se na tasa neachla sin ver vi tamon no sme hen dere. Har vi sin maskin? Har vi ser såna hen? Vi ska cool washa in så läpa det. Vi mag det vier hier. Ni wijn je bij noska sig hele maskin. Ni wijn met de noska. Omlaar kan fanje. Ni wijn kun je la fos met. Ni wijn. Na polk. Ni folk se begelen. Ni folk. Moshne. Ni folk. Kjærskelig, ni slippen sin fagus se trawan. Agus abrinnish rashawad on law nu jermedinliche. Dúis was de chollahú. A sé bhád nó gur fósre, bar a sé mí nó áí nó... Ní a sé bhíoch i bin, ní a seach go seachtain, ní a sé bhí récha. Agus, nuair a tháinig lán a baintse, lán fós a bhíoch sé gundúna nuair sin go míoch ceol a deach na mrá san na chiribh, ra ceol tí jo bheachla? Ceol tí jo bheachla a nísin, so bhí sé sin ag a ceol, agus ní sam... Is am rhywun eglwys bywon y gan o hi. Be dyn nhw'n cael ei chyrbe? Mae'n nawr ar y dams. Agus chom wedi siepil ar maedyn y chyn, agus sy'n ar an, siwch chi sawl ar siepil farten le hele. I bech i hiwch beth y trawain? Ni he, sy'n car cael o gael mwy tŵg ag y siepil maedyn. Mwys Si. Stach lip, sí slip sa sépel agus fós. Sí, sépel. Ní an chaint an tamsin ar rúna bán, ná ar véil, ná... Ó, ní rá? Ní rá. Cés ocht sa caintir a feste sa víart mestal? As an gur cóta gorm, scúna gorm a víarm. Víart? Ja. Agus mech éadach ceanna ag réim an ngáile an lá cheanna sean fáinir mech colléidar a banóisina mech, na? Bhí colléidar, áráit, bhí colléidar ca leor, ach ní sam céanna sé. Tá sam gur garúr a cheanna sin cóta bhíar mainach tío sé. Nis, bhfuil si bohran sin héis bheith pósta? Héis bheith pósta, agus ug si b'nai ar i nilán? Ar i géh, ie. Ar chéh annach feáin, Chéh annach feáin, ie. Nis, chuir si besteach a lásin? Chum besteach sa mádan sin. Se. Besteach me chuir besteach inte. Se bhad chéad bhlaise gyn i stráfu? Chéad bhlaise gyn i stráfu. So, bhí cólastin sin cop cóchtúir besteach agus copa don el besteach. Níach go leor besteachan sin, níach mór an alán, cos muid muint nil an ein. A stechan, fi cólastin sin ís go trahóna. Ce bhí stin sin sa teachna a chuir se besteach? Bhí wahad an. Se? Yes, bhí wahad fetíden bhí si an. Bhfuil bheith cúlad ar maid íine in Well, bhí cúlad ar maid an am sin an. Bhí. Ach sa teachén bhí mothir réim an an? Bhí mothir réim an an, bhí. Agus ceolann sin agus pléirách go... Gudí trahóna. Mu se bhí? Ie. Rwyd le nichys, nis am fwy an ôl ar ôl anws mar rot. Na stoi gyda? Tegus rhan ar heibe, fi gadael fi an. Agus, ros a dych nas nŵr sy'n ag baintiach i gynchynal sy'n teach yn o'r gwanach dyn ffan y hichion mar a bainish gymaidyn? Wel, ni rhan wan sy'n siag gymaidyn a heibe, so grad efo choler.
Anú chuise be chola. Chámuide chola. Ní mar agur hála mór an éire. Tá bhfuil solas a bhíon. Ní a chu ceart ar ina ceáile. A fóg sé be chéile na hísin. Bhs tuig mé go fóg mu chéile na hísin go leor. Ní mar agur hála mór an éile. Man bala ar ní spára sib na dhé. Well, ní spáralú na dhé áráid. Bhíne sin na fáig an ar a solas na televisionna tá jobbas al bhí le dínain. Bhí sib sa dorchadas. Bhí mu sa dorchadas bhí. Agus go mór aber mach sa bhúbúr agus mar sin bhitseanna ché go céireach le rá lampa bhí lampa hátar 90 stoi chuí go hocht for mid gés, solas gés tám sin áráid. Ach ní an solas na siomraí mar deara. Chuineal hoch leit na bhegur séar a chala. Dé tarrá mar sin gur aber tí seachtaí go fósa tústa do chud lehantaí ar inistreabhaid. Seachra tú choréin ar réimean nach é? Séar am a choréin, man ní an nain hamáid mar deara. Chuna céadúirí ó chunig mar. Agus chéan den a gaí tite mangrá le chéile gná sin. Bhí a dúrá gráid, sa i gráirta céit an éir. Ach tí mó sin na seach. Chomidí hiháin Ym gweld y cholaf yn fi'n yn ten fan on yn nŵr sy'n nhw. Ach dag me'n glynna pwysgol. Bym sy'n gysio ysgol yn nysg gys fan. Gym sy'n sy'n ohtad gys wactwri ab cyrtwes o chynnol na'r os tu sir. Agus hocr mewn rwt sy'n liab o mar. Fys as hocr am rwys yma. Dyn gapsa gym ei hen fynt yna o. Tia stech nis chwm a walach. Stechlas sy'n liab. Fys a chasio o stechlas sy'n liab. Chosais a chynnol stech. Fys a cart. A cata dyn tad lytain nhw. Cata sgwnt as y liabor. Ger am gympwn nhw os oes gyda'n hynny. Hyd ag y tu ddiol? Hyd ag y fi. Tá go leor scéalta bhhainnas le cleannas, agus tá go leor scéalta nach mainin leit agus cleannas ach chola me cúpla ceanna go bad. Ní go sé hála sé seo ach tá scéalta faoi. Tá sam burte bháin fós bhfuir bháin agus ba fashion sin de siad le mahar de gála se am hain mahar in near bheith dánach sí feire go bheiceach sí mar de cad a hálach an sin a bhid is hála. A chun bhar sena crétoch a séarchalach nó séarchalach níar a fáine behara. Díar a ferde, cart a fáine de se áinir sam de sí stoi go ran sem a vitug. Sí slétans de se fád a vitug. Sí slehas bhíon tein bhean bhí sí sa doras, na bhí sí goilne cartú goile de sí. Á, de sí tam goil geram a vitug. A muis de sís minnig rug mi de stem a tug a bevéin. Smahu bala iert. Is minnig dús me ní len bheanna Conamara chohéirech le. Agus dialeit fan linnis agus fan sibsilin freisin bala ieri be me kaint tille le Nóra jo bhechle faoine leán agus faoine sílpósta ar in leán na gus mu réis hééis an bhrise. Racha Bheartla yoga sa tóir na scéalta agus na charactéirí atá snáb a gladaí Conamara. Tá mé gur an cultúr gur trasna, go bheice muid gúilte specialta ceart agus áirí, gon tí se agus an dam. Croch seo linn, gladaí Conamara de dúna leabhar hééis an laí ar TG4. New Yo Toy Surf Buggy, the secret toy that hides in your shoes, only from Clark's. Too big. Too small. Just right. Eurospar, the super easy supermarket. Glorious. Chips, glorious chips. Mouth-watering flavor. These chips are as chips should be. Why settle for less? All chips should be like this. Should be like this. Should be like... McCain
in-home fries. It's all good. Just imagine switching on your TV and enjoying reliable digital quality picture and sound. Well, with Sky you can. Not only that, you could have a huge choice of TV at your fingertips. With over 100 quality channels grouped into 6 great mixes, it's easy to choose, so you only pay for what you really want to watch. Favourites like RTE1, TV3, TG4, BBC One and Channel 4 are all included. Plus add Sky Sports and movies for our ultimate viewing package. You'll also get a free Sky box with parental control, so you can limit what the kids watch. And remember, our customer service team is on hand 7 days a week if you need any help. Switch to Sky TV now, and to welcome you, your first month is half price from just €10. Contact our Cork-based call centre now on 0818 716 016. That's entertainment as it should be. From Sky. Cét fáilte reis ag glár Comhrá agus Nóra jo Bheartla I bhuailí in Indíle a gcónaí. Pís mór Comhrá anú dínta den Nóra ó híomhan chleannas agus rud ach inis Inilán hain. Tús tógus scór blianta ghuisnú mar sin tuchar bethe agus tasíach Inilán. Inis sin beagán faoi céad an rud I bhú mar deara a ghuimlín túnebuid beidir a rangráine de ó híomhan Inilán. Secha hain in Tillanam, Térad Wang, Bian Shamora, mar Niran Solasain, agus Niran Nishgain. Hachmid galig a topor geriske. Agus Peter Maiden Chisauro, mar an gohan na cúigach an Maiden. Nach machan dewr fant sa topor, mar bachlan tortishges. So, vi sa crwar gweising stiw isgeniachan, ni gerfeniachan, einta ni gaswn, mar dera nir seiska. Agus fi mwntwr, fant na mar fesach man deg. Agus níor an saoil go héasca mar deara. Ach nám céna, bhí muid brás hástan, bhí choilthórtain bhí tefsa bhain. A bhí sé dechar inis feolach in gmónmór saoir, bhí sé áráid sin éivre. A chachmuid galig a siúpa gur choilthórt. Tíar an doháin rach an portainean gur a scoiliste han, gur an gasú ná galig a scoilir in Ilan. So sin an portainean go díháin an trúr darnach bhí am. Níor an cánach bá 6 mbliana dún scoilir in an Thompson, so began ó bhlamach Mhaolmhuaidh Thompson. So bhíon chuid sinna go na carlní bhí ar rintal teachar I gar rua, so níachlop sin idir fannacht a chu déad siúir le him tir seachtainna. So bhí sé sin nachrúaran. B'na chuid ba chrói amsar in Ilan. Díar muid pí a feola cheanna Cechi gynneoch be, ni roi an lasán? Ní féidir, chacha afrá, bhil bhí muid ceclór saurá détálig siop go minic. Ach sy'n eifn ys mae dyra, ach sestra pys sy'n eifn, wrth le hes yn saurá. Rha'n oed ag ile hyn yn wedi albain? Ni rá, ni rá. Ach sto hi ag yn am sy'n gymach behi, fetch y pein y blaen? Wel, fi'ch mwyd tein y blaen, gwydyn y bliant y dyrnach, fi'ch mwyd tein y blaen behi, so fi'ch bain ein mae dyra. Ni rá mwyd andan o fi maen, bo fe nys dyra mwyd I, mae nys agos Ní mar á siúcras té man ar gohaig se pechanna neart a sin siúcras téas plór bhfuil sé. Bhí go leor golig scoilin uairsin an, bhí istre ahar láidir mar deara? Bhfuil bhí ag an ámsin, bhí dunas fé, bhfuil bháin go le ag scoilán mar deara. Bhí glór gasú, bhí glór gasú na tíha mar deara, bhí glór gasú an, bhí... Dúirtún sin bhí éon ghaní é clunne a tein ag rhain? Bhí, 7 mát cahar cailíní. Gaha imachtamach písa sala mechan tám huas lehí da gasúr bhead nó rugúir in Ilan chuide? Ní rugúirnach bar in Ilan, hain imach go 7 ribh. Íoch? Haiachos, chaneoidiste me mai á Conamara Ilan, bwrsad ní hwyrdi siwele meo sa me á Conamara Ilan. Fi'n sôl sy'n la ffôl o'n ysbryd? Fi'n sôl o'n fi, eisiau sy'n la ffôl, ie. Fi'n me plyn o anad, fi'n le karting yn dram, ni am sy'n karta by le, wach fi'n cwrdd y bygwch mwleg yn hyn, ach ar amad. Ych na nors yn mi, agos mae Comhrá dier'n la hobyd yr o ta ben a trans wrdd gynt taiad. Dwi'n meddwl can wane, la wane, agos fwyl set go harla siya, go ramad dira. So fi siya tŵrt gynt grom yn aned y le. Agos wyd i'r carti fo? Yn aned y le, chorwyd yma dira. Dewla hynty syr ele fi edr o? O, sy'n y teimlo syr fi cham anno. Nach badal am gymrych siol na gwrdd stach yn si.
Agus na haga amach an sin agus de fáiste cen í sé bhíocha páiste na licí machú le gaile in lán. Well it téan an bhána go Martin na darna can sóga bheam cir lá bhí sé sin gus haint na mach lár á ich an nócar agus bhí flidaní an le ro go bháiste caitig agus chumisteach nila agus bhí sfear a géhh créitú colm bhidosach báisiúna créitú agus chaise sin cóta nós má bhilach sanna bhín cóta síar má bhrabach mar de. Buchlamach déniuúil me leid anna teid an í sin hééis chutún agus áis. Bhí se cruúir goéisin, chuna chuir eile chu bhhail le duna go bhí se chusneachta agus bhfuir le chu bhhaile can me chuine gáin annach feáin. Mu sé bhí. Agus míoch mór an se bodin sin ó híh nachtúí agus le gaile in le míoch na gaiistú tíine míoch. Buchlamachtaí sin anna doháin ní bhór me mór an na déobní les leid an arbh na taidanis mar rodáin sinna Jonestein an bháin áráit a te an sleid an cáúach gus ra mar té chuidirna se go ní. So bhí éanú mar sin an úra lochta na spidéirt. Sin mar rá nach ne lob na ní go mapa me rí cebléan eile mé mí discuneachta leabm. Ní méíomhlop ní bheith meiste ríist. Ní ácha teidiró sin de dhé, mar déir an daine bhfuil tá sé sách crua bheittógeal gaiisú bheith chairig id gáin agus rudaí ach stoi go bhétar a go sé níos an trotíírís maialtar go rair lána. Well bhí se ansúirteach me deara, ní mar bhí mu deráid ní a gáint an teidarin ach san ná céna dit mu de bheith vís na blianta dearnach na réman an a réman an choileach Smart na teidir na písmór na raidne annach bhartain héin mar dear sa teach mara. So bhí se cruúran an nósin bhíh mu teachta nach beidir nach me teide nach baine na teide. Ní sé beríomh ocrus na tarta. Ní rán ocrus, sin ar na doháin ar an riomh ocrus mar. Bheith near caca í réchéin na bheith plúra nach ní rá an espas bheith fátaí ní bheith anach sorta réchaí. Ní si beáil cuairteocht an sinna chéile ar in Ián? Bhí, gus gimar chásta Bhíoh te háin tí leideach mar gur súsan gus bheith cordínig pétsa gus bheith pétsa cosí ceol san í néana munéchlop sa gine maicha gaiisiú na cána sé sin maicha damsa san báda le hub sin goide chuna nach mu túslan le hé mar pí a crecin hu san. Dé hen sin go minic gon tráháin chu máach a dé bhhaile minic. Hainnig chéblin mar bhí me cúpla bliain ar Newlands ára aontainna an páiste mar deras. Hainnig bhhaile go minic táimsin ach bheith chuignas ar an fágáil bhhaile go dtí go rá Rogun chétan gan gas, na rogun se bhí me áráid ní mar chothóig nach mar deara. An síla chatúna agus an pí bra chusí a díntead ar glámas. Chatú síl bra ásach mar deann siad go náú a chartan seo. Bhí sé pepi. War so héús choláid, go lehantaí domaint lehantaí mahain mar deara. Tá sé sinna choláid, tí bhfuil sé, cuma cemét. Ach breanú siar le gniuid. I gapa gur má rud maithain clónas. Bhil déibre se go mágat sinna seach, meú réibre se chamáisisin go chuile gan eile. Bhúr stoí go méide gine réibrechan ar se bhechar de siúrnéir. Stoí go réibbre. Bhechar de siúrnéir? Ie, fer eile fós, mar deara fin bhhaidfach sé gúnig cúlas, ní réan taid a tarlú. Ach dúir sé leis an bhfuil na gáisú chalnachtan si sí chur cosa déanta. Chur créitor cosa déanta agus fin Intisúr gus a pertisúna dtíine an rud amháinna, chu sin tisúr a phleige le chuide níos a ména hála taid an nús Mí luig na sniuhhar, tá sam tú bailíos ó bhfuil tá críad chothóglan ar bhí tú níim lena déagacha. Tá tú cíimrú níosin ar níos trehar, tá tú áí mach ar i mórthaid go cearún rua, tá tú gargad a chláán. Tá mar go a chláán. Ach mí luig na sortana sin níam. Bíon, bhí bhagan tá níamnilan. Bhí a ríirnas bhí mar seach mar seam sé becemén in an stechar cholána. So ní cha bhasa den mé héana an mé in Ián riamh fursat, so bhí me bra sásta mar de. Bhí na gasir na bhí me cuioine ága, bhí na gasir fém go bhar me cuioine. Agus tá tú muidir mu le tí bliana ach a blian go léchn chuún salas steach ar in Ián. Tá chohort ar in Ián. Tá chohort an seán. Dí túna a bhín síla fáil ní séca. Anúidimeach
Ní rá ceap hamarsin meidir, ní rá chuimam godálach se a chamachchain neamnálam hain. Ní rá neamnálam hain, neamná marmachtain cinneach. Chuim me ce se amstaig ra me ceap cuintan cinnta mo chud lewa na bhna má. A bheith gal faltaidir in ilán. A bós ar iste Nóra? Ó, sin níor sam. A bós níos chamárach ní bhína neamar a canna bhíam. Ní bhíoch? Ní bhín, no, ní bhín. Bín tú tá cua, tá tú cánaí a tá úr sa tagúnaí ar a chuimísta? Sgurg me sé dem leanna básín. Dem leanna? In October, yeah. Se. So, tá, mar víse mar dera heipika déhan leis nechar me náf coríabhar mar dera. Níor chuir? Nechar stétan mar dera samíru drunni mes bellachar. I ché bórna le chu se chalas bhí, tas a téna bhrálín French, títam gannod crétar a chasach a siad bhí céad a chas a hín. Deolus gan na clásnaí bhí tú éidir? Dwa me sa cosas haws i wadelig. Na ri tra cosas a sys i draws yn yr sanan e'r sys. Fi sé fuaite a bheith? Dwm e di ceili. So mi fer le bhfuilach an féin yn o'r nhw? Siarad sa gairi. Sí. Teg sé ceap na rai chialam. Ach mór sú gra chialagus yn yr eich. I gap panis gur porgóid wa mar dera racht i'r fyrra gáidi mar fi'n sets. Anu, dy sé gyfar an antanicus far a dol tŵrio. Dys siad ei? Tan gáidi gyma? Dys siad gwyl i'r eich. Níl dam. Agus mar me ha gáidi, gus ní min sé ysgad a fe gáidi gwn. Níl dawt y bynnach mi'n bwrstjort yn ysig gos yr is ffyrir i chi. Yr is mar dera. Tas a tena ta clánad siad dy mis, bet o cwym na war a bwrdd, so... Wyl siad y war ac o bo tîm plort o wyl? Wel, ta nes, fi ceir marc yma sasna, ta jo ar hyn ôl, nes ta jo was mew, nes, so... Nis nandan, ni'n hon sac o pod yn acop. So, ach fe chlis gael ma ham hyn gysasna gymunnig o diad y chyn. Cuma? Gymerica, schop. Gys ar nhw, rydyn tú taistil fwr ale ffrasyn edrych sasan agus medica agus nastrail. Nach fetach mynd i fe cwra gwych iawn siach. Mynd i cwra, gwych i Tom Siamor a chan eist. Dyna bwych i ti Nóra, gwrdd mil yma hed ffyd y sgelin siach. Gwrdd yma hed balai as ffych i gael oedrych agus gwni dia marsin nhw. Gwni dia sip